vele. Inyama uthathe isifeko senze imina yakenze. Mangivela kanje angitholi baba senhle babachawutshani baba bayaliwa ngazi bahamba bathi babakhiyele phandle kanjani babancisha indawo yokulala kahle thina bengiyeke uthe mangifika nje athanda nami sibaxoshiwe nje sabachawutshani nje bahamba andikhola ngale vele le yakasendle uthi yena makathi usisowethu utshela ngaza bogeli laba la ejuza naye ukuthi ayikusi yabumoshka intwana ezincane ngazichani mara masika la sika sweet futhi ni right machita ikamani ngwazela va lento walezi ukuthi alo ayenza la lezi hayi ukuthi siyamsaba usendle mncane singamlanda akubo sibuye naye simchaye futhi sibuye naye simchaye Power akasithusi Ziyatha sambukeli we back again with another episode ngihamba lo Lamos ka bafethu no Terry umshini so not wasting time iqale kanjani bafethu ifight kwa Irish la kwa Sportsman bafethu ukuze abanye begcine sebechawutshana Sure machis Sure yeah relay yakho wena Iva enjani ta yeah bachayise wena bathi uchawutshani ngithi bashayise wena obviously alright ashimaye bacaba kambenza mina bese relaxina mashita bonje awuseyiphuzela nje kumnandi drive lapha kule chila zebo shitma mashita afika ngishayisa lapha mashita mangishayisa lapha Injina ngiyambuza khamba le ndoda khamba noyalo kanjani awujithi uthi hayi angiyiphi ababona uBhebhe lamajita ayibavela bafuna uBhebhe phansi phezulu baba lo so Pepe athi ku most wanted so kahle ngathi uBhebhe vele na ufunela indaba yokuthi ngathi bathathele inyama wacha inyama so manje ngathi bebathathele inyama ngoba into bathembisa ukuthi inyama zabo uzozithatha ntamba uyahamba nazo ingakho befuna ukumchayisa utshani ugcine sechawutshana umdala ugcina utshayela utshani hey alezo mbukeli zathatha bafethu bathi ugcine sechawutshana but we still going on bafethu so according to rumors bathi lina lithe liphuma eGroovin lathatha abafazi bonke is it true or mhlawumbe since lina ligcine libuye labafazi abadizi like is it true ukuthi lithatha abafazi bonke eGroovin ngamanga ohamba njani kahle liphuma kuva enjani bafethu seliphuma vele because ingathi indaba eqale khona vele bayisuse ngoBhebhe ngini bathe bayisusa noBhebhe uBhebhe fresh wakwata wasala wathini wathi asibutheni wasala siyahamba manje utipwa sizenzele ubumnandi fresh wathatha wasa ngicela siyavaya mazi sibabha vele inamba manje bafuna ukulwa nathi fresh sathi inyama yenzeni ayivaye thina kwenzakala nisojika samajita amajita azovana ayithathe obvious bese abanye basaya vele inyama vele bese sithathile yonke nje bengekho nje bese la zonke nje besigcwele avele zahamba nje same time amayela amajita bamosha umcimbi alezo bafethu thatha mbikile but we still going on we still want to know ngoba nabachawutshana so lina bafethu igroove liyana beyioni or abantu kade befoster like how was it experience in bafethu mina ukuyakwama ayila ihost chai ibi on bizikhipa bezithatha impela bezikhipa la ayijuthana straight mfethu what can you say Terry should my ranja yam on jam nane namba ne I should showcase the best way yonke into beyimnandi yabo edithi nabanye basabhekelela ukuthi sithole umenfedo simfake lapha eswimming pool basixosha sangangeni nasemanzini yes maranja yam la abe ku on nja yam alezo ku on marabo ka yiba bakakele phezulu kwalento yabo alezo bafethu zathatha but bafethu still going on what can you say about indaba njani zishaye ibodyguard le coconut le wayibuza umoshi kahle la chanja ni bodyguard laze lalala phansi lona lali bodyguard alini la shit manje cewa campaign nje yami ngesicimo bekule host le eJozi Midsowethi angithoni le amapata nokhuzi angithoni shit manje la campaign nje yami ngithabole nje namajita namapata screen angithoni yabona shit manje la ecaba campaign akithi kule host le thina besingakhoki la ungena la besengenela nje yabona ngokuthanda ukuthi manje mangithi ngiyaphuma ngiyophandle shaya 69 mangijiki ngithi ngiyangena la lo msexana baba kawuyangivimba la kawo
ngithi hayi bo khambani ufuna ungena la ka uthi hayi seyichayile akusekho umuntu ongena lapha la nithi hayi bo kanjani yabo kama emakhuluma nami naye ngena ngiyaphakathi uka wangibamba ngejezi angidonsa kanje angithi ngithema ngithi ngisakhuluma ngisabheka ku ayihlalisa nje la mara yini umjida kazange wachawutshani wahlwa nokha ve shini manje umjida angithi na ungishaye ngempama lapho ngavaya mina la ngabiza amajida la sashona kuyo umjida amangifika la amajida besasemuva nje ngavela ngafika ngazenzile ngoba mina into bengiyifuna bekuyibackup nje kuphela yabona angithema ngifika la kangamlando kawo la awukawo khona bengathi uphethe insimbi bathi ngishaya ngensimbi lapho kawaye ukawa zangoba nemechi kwavela kwamoshika nje isikhathi esincane ukawashaya phansi ukawahamba shini manje le ndaba le mase kanje labantu sebathi bavala ra umcimbi soyaphela ngokuthi thina silwile kanjani kwenza nomunye umjida naye ngathi angazi umama wakhe uyena ophethe iletuzana bathini iveni i-coconut sambuza ukuthi hayi shini mama wakho makaphethe la uthi uyasixosha or kanjani ngithola umjida wathi hayi mina wajidaya ngini ngoba naye bese sinje samkica nje siqeda ngaye sale sithatha le coconut ibe yethu alezo mbukeli zatha but we still going on somfethu kwakuva enjani lize liqotshe usenhle efuna indawo yokulala wagcina sechawutshani hayi bo hayi yabona mina le iyo langa le juice meat Soweto meat juice wena le thina fresh sibuke iCape baze kuzile sijike vele thina sihlale ePetrans so awusenhle benzeni megibela iCape ukuqala elethu lapho thina zazi kakuse ePetrans no us fresh sakibela thina eCapeini nathi zamajida vele sasuka iCape lafika ePetrans lahlisa wonke umuntu aya sebasinika abataxi emosh kanti awenze la indawo ukulala kanje ngatanda tayini naye ngiyazwakala mani indaba mina since ngangena ngingenile ngaza amajida ukuthi bagcine bayiceda njani awafambisana diveni ID uthi wawuhamba njani umjida somile chawutshani eSoweto shithi manje mina acaba khambeni njaya ngayilanga leli njengoba ngiqeda kula nomsekuzana shima khona ezinye intwana la ezasejuice bathe ubani intwana lezi ndoda lezi moshka lezi ngazigeca ngepipe lezi nazazi khona intwana lezi yabo shithi manje zangiphaphela intwana lezi ngiyazigeca ngazithathela le pipe la yabona manje lamajida bangivuthela ezinye nazo ezasekazi nazo nakhona zenza amabhoza mara umsopho nje akunandaba yakhe yabona shima ukabeza ra kimi yabona bazokhuluma le ndaba ngathi bayalwa ngathi ayezini hayi akusale kunjalo kwangathi siyawula bese amajida angishiya hamba mase ngisuka ra sesiqedile indawo le ngithi ngiyekasi ra mangivela kanje angitholi baba senhle babachawutshani baba bayaliwa ngazi bahamba bathi babakhiyele phandle kanjani babancisha indawo yokulala ngahlathi nabe ngiyeke ngithe mangifika nje athanda nami sibaxoshiwe nje sabachawutshani nje bahamba endikhona nale vele le yakasendle uthi yena makathi useSoweto utshela ngaza bogeli laba la ejuza la ukuthi ayiksi abumoshka intwana ezincane ngazichani mara masika la sika sweet futhi ni right machida ikamani ngwazela va lendawo lezi ukuthi alo ayenza writing lezi hayi ukuthi siyamsaba usendle mncane singamlanda akubo sibuye naye simchaye futhi sibuye naye simchaye phela akasithusi hayi lu so nje into yakhe ayirelaxe alezo mbukeli we still going on so bafethu lina lithini ngama outfit akaghost ukuthi sehambe eGroovini egqoka igown hayi lo phano yahlanya lo yahlanya lo hayi futhi wami hayi futhi lo mjida lo naye mina ngazi ndoda yazi indaba ngathi kuphi ngazahle kosela bhatala negovernment utayiko hayi ubhizi ngoba yonke into utholakele ile outfit yakhe le yamagown bamdonsa ngayo emavidweni ngempama sebayomphula futhi lapho observatory hayi kanti observatory akusiyo la waphuka khona indlebe hayi lapho ziwaneras ya usho nje bekabale ukuthi bamchayisa utshalo chaya igown futhi
nje magcoke negalo vele hlala shawutshani nje into yakhe nehlala shawutshani so ngesikhathi likuliwa elibabonile bechawutshani ngubani bechawutshani ngesikhathi se-event kuchaywa namajita sokuliwa zona zakhetha uchawutshani Steering. Bapta steering. Uchawutshani la. Uchawutshani fly. Ufike la sikavula impumulo ndasazibeke la kanje. Sithi hayi steering khamba. Hayi bonisa yini zikuneze skate lisa. Awukaba chawutshani fly. Lapho kasihamba na. No, hayi bona ubhebhe ke. Ubhebhe uchawutshani. Rasta kanje ndoda. Phephuka nje. Chawutshani ndoda. Ughost. Unique mafenda kushiya cooler box egcolo utshwana kanti bathi bekule cooler box ade ligcolo utshwana labawayini lamani yiyo le cooler box beliphethe unique mafenda noghost wachawutshana wachawutshana ukawashela ibox kumanje akithi yabo nje sesiphuza nama rebost siyehlisa nje utshwala buseni nawo utshwala bahambile ngoba ughost bekachawutshana wabaleka washiya utshwana omnye wesifombani bafethu sonke umuntu uchawutshana wonke umuntu umadumani utshayile uphefu chawutshani la ushayela utshani usave kade ngavaya awusave uchayela utshani wabe wa relax ngathi uyawuchawutshana samvimba sathi hayi savithi ungawuchawutshani relax ngoba yintwana lezi ngeke basenzeni sangithola mara la zonke umuntu nabogel futhi abogel bebaloko baba-attenda kulapho-ke itoko esizinahlekile zilahleke lapho because mababaleka amajita bawalutha le-itoko mara what can you say about abantwana laba abakhonga uhamba belala ey'kwadini zonke like ekugcineni like at the end of the day kuxabanisa amajita as long amajita wona amajita kumele understand ukuthi kule nyama zomphakathi vele inyama uthathe isifebe senze imeyili ayakenzeki so nje if umuntu wakwenza lokho mnyekele osewethu mnyekele wena Ale zombukeli sasa but we still going on but Bafethu what can you say Bafethu what's your word of the day Bafethu ayishithi manje acava nje yami mina farumini word of the day withi nje yami ayi ungacwala umunye umjida cwala ngawo uzithe uzimele ngangithola ngoba futhi maza ngomunye umuntu awuzoba senkingeni ngibonela amajida izolo basashawutshana lapha bangiprove wrong ngiboma ngaya amajida uzosalula imali uyiwala nje amajida ashawutshana kanje saluwe bese uyalimala so nje yami cwala ngawo ungathemba amajida uma uvusa impi uyimele okwakho ucwale ngayo yangithola La Mosca Bafethu what can you say for your word of the day mina into engayisho mina vele umoshka namanje Bafethu 5 liter nje enembomo ngothela amanzi ayigcwala mina ngazi ngagcwala la ngeke ngicwale ngomunye umjida futhi yafana Alezo Bafethu zatsambukeli eyami word of the day ithi Bafethu mangela mfazi chawutshani makho inkulu chawutshani yonke into chawutshani mangela luthe life in chawutshani baleka hamba chawutshani Bafethu so Bafethu Bafethu opportunity to ngokuphuma isilane sepere Bafethu don't forget to subscribe Bafethu see you on the next episode chawutshani